Bro, zauzet. A samo Izbacio. muslimanske pesme. Uti bre! Samo muslimanska pesma. Čekaj da nađem drugi trubači. Ti se dalinke. Trubači oglasi, čekaj. Pitaj poštu mu Esmeralda. Sad se zovemo ove trubače. Jebeš traktor. Ako neće, evo ti drugi. Evo zovem. Valjda nije zauzet, jebe mi mu. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine, ja zovem u vezi oglasa za trubače, jel? Da, izvolite. Kažite mi meni, odakle ste vi? Pa mi smo tu iz Novog Sada, ne radimo znači po pozivu. Ja sam iz Bačke Topole, gospodine, treba da se svira sahrana. Da, kad bi to trebalo? Trebalo bi mi za... preko sutra, posle podne, oko 2. Oko 2. Za preko sutra, posle podne oko 2. Da, oko 2. Tako, ta je sahrana je 2. Sahrana će se obaviti u 2 sata na velikom pravoslavnom groblju, Bačka Topole. Da. I posle idemo na daću svirati i to. Da. Sad ne znam koliko vas ima i cena i šta bi sve bilo. Napisane naše, znači sedmoro u bendu, znači cena našeg dolaska je 250 €. 250 €, važi? Da. A sviranje? Pa znači to sve, znači dođemo tu kod kuće, znači otpratimo, znači vas dobrobi sve to. Znači cijelo vreme, znači kod god ste vi tu, kod kući... Džamija. A važi, znate vi neke, kakve pesme znate, pošto mi smo muslimani, treba neke džamijske pesme, znate nešto sve? Pa sad slušaj, znači posrti maršovi, to treba se sviranja... Znate da svirate tako to? Kako? Pa znate da svirate znate Inferno da svirate ili Dust i tako? Znači kako? Sad slušaj, znači mi sviramo, znači praktično, znači za pokojnika sviramo te posmrtne maršove, razumiješ? I te znaju sa dalinke. Po naravno znači zavisimo za nešto A Ilahije, znate Ilahije da svirate? Ilahiju? Da. Pa ne znam sad, ali to mislimo na istu stvar, razumiješ me? Ne znam kako bi se vi mogli... Vi ste dobri sa Kostom, jel? Znate Kostu? Kosta, to ovo što je radi na benzinskoj pumpi. Taj. Pa kako ne, to svirali, mislim da je bio, ne znam tačno. Taj, baš sam ja dobar sa njim, kućan prijatelj sam sa njim. Pa rekao mi vas i preporučio da vas zovem i sve to. I sad, eto, kako bi se to dogo, hoćete vi doći za sigurno, šta bi mi to mogli tu da izvedemo, šta svirate, samo trube svirate, trule, kožne, šta ne znam. Da, trube, tenori, bubanj, možeš da vidiš orkestar na YouTube-u, sad ne znam, Buddy joined your channel. Ima na ukucaj samo Dalibor truba, inači... A kožne trule? Molim? A kožne trule? Alo? Jel svirate kožne trule? Ne, samo trube. Samo trubite, jel? A kožne trule, znači to niste svirali nikada? Ne. Važi, ništa, pa onda ne znam, kad mogu da vas zovem? User joined your channel. Pa ne znam, valjda vidite, znači morate mi znači reći u toku večeri. Važi, kažite mi samo, pošto meni ovdje, mi smo muslimani ovdje i trebaju nam baš te kožne frule, ako možete da odsvirate na kožne fruli. Pa ne, družine, ovo trube. To je isto kao truba, samo navlačite i spuštate, to je isto. Pa ne, samo to družine. Ništa, kaži mi, kad mogu da ti kažem to za sigurno, hoćete vi moći doći ili šta? Pa kako da ne, pa dađi do večeras, do koje vreme i tako. Pa mogu ja to, možemo odmah da se dogovorimo da ti dam ulicu i sve. Da odsvirate to, treba će neki 2-3 sata sviranja, ali polako prvo tiha muzika, pošto dok budemo išli na sahranu, to će svići, venčice nositi, onda vi za nas polako. Znate, imate posle ručak i sve, ulica Marka Čvarka. Ajde, pičku, Samsun, priznaj, ništa bez Goranice, priznaj, ništa bez Goranice, priznaj.
Može mi rikati, kaže.